Sanibonani ma-Afrika amahle bafowethu, ngithokoze kakhulu. African Style Online uyaphila umqemane bafowethu. Ngibonga kakhulu bafowethu into eniyenze ku-YouTube bafowethu, niqhubeke njalo ningisupport bafowethu. Ngithanda ukubhubha wonke ma-African, angikhethi kubala lamuntu bafowethu. Ngibonga kakhulu bafowethu ukungisupporta ku-YouTube bafowethu. Sesishaye u-500 views on YouTube bafowethu, niqhubeke njalo. Ubhale uthi @SiphoAlfred 5775 on YouTube channel bafowethu. Ngiphinde futhi @SiphoAlfred Mthombeni 5775 bafowethu. Niqhubeke njalo ningisupport. Niphinde ningene bafowethu nithi African Style Online. Niyawathola bafowethu ama-EP awu-3 ku-Spotify. Nidlale ingoma zami, nishare, nikhomente, nilike. Ningene futhi bafowethu ku-TikTok nithi Sipho Mthombeni 606, Sipho Mthombeni 606. Ningene lapha bafowethu kuma-sound, nithathe ingoma zami nenze ngazo ama-video eni bafowethu. Niqhubeke njalo ngisupporte bafowethu. African Style Online unithanda ukubhubha. Ngiphinde ngibonga kakhulu bafowethu ngesupport yenu. Konke lokho eningenzela khona bafowethu nithi danke, siyabonga. Ake nizwe ukuthi African Style Online uniphathele bafowethu. Danke, siyabonga. Wemshana hayi katophi nomshana wemshana yazi ngiduzukile izolo engilala edakiwe manje angizazi kusuthi ngivuka kanjani. Awuthathe isitete sami efrijini ngithi ukhipha ipapalasi ipapalasi